Mentakasi bagi Shitrik Ubnai Agas Usnam Arajar Arpulai Prime Minister Cakari India Modi Ulapoi apa katakan nang ba Pune kepada Pokejala Maharashtra katakan jing layu kecat jong u ya katakan nang ba Pune kum simenta ban let play ya katok ane teliki line development akabai dei bakar kapara apa katakan nang ba Pune Ipai ba nang sosnong Cakajala Pune kilai mi ipai ba surak pok ban persyayu Modi bat kelaang ba Modi ya jing sya umrei banwan apa Pune ba udai ban lai siapa Manipur UMLA cakaseng BJP Vinod Kumar Sharma mentakasing ulas sangai na isi sendan ya kajing danjong hapo kaseng BJP Neu UMLA ulas sangai isi sendan kadai hadin ulas syambu Modi uhlem lai hakabai dai bakajing dia hapo Manipur pula kantoro yo Modi ba ulaang ba Ukraine cepat menyokon persyai kari China Ukraine cepat menyokon persyai kari Pakistan Henry umla apat bat sangai lane umla apat ban telakam ya kajing yo Snam kabalaji hapo kari India hi kata hapo kajela kabadan tang kemba Arpsan laki nang nang kata apa kejela Manipur. Kat baka jingyo Snam kadang jorba apa kejela Manipur hapeng ki kuki bat ki meitei kini ki arut ki kurim kata u senrang udah kuki ka kente gede ka meitei ki hikai sepang ka jingit ya ki kena kuki bat kena meitei hapo ketika senang ka bade borda hapdang ki meitei bat ki kuki. Takran jam ke Supreme Court ya sarkar BJP jaga jela Manipur baka jela Manipur kelapen Kenya kendon hakabai dei batka constitution jangkari India ke Supreme Court kalau angro bagi pulit Manipur kemdan ya kata kaman ban pensangai ya ketika jingya Snam hapdengki kuki bat ki meitei ke Supreme Court kalau kat hajar ya uhedu jangki pulit jaga jela Manipur utau DGP ya beratip kerteng Rajiv Singh Hanyau teliki yang kamdeng kensan menen kamit ka badai ka live poetry ubnai Julai Usnam Arajar Arpulai hapo ketika senong kanan veng kabadan marjan bakatika minut hang komando kompleks bat kenika jaka kadanru hapo is ampal kepada nang ba joka jela Manipur mat hakabai dai bagan ka jing jia ki pai ba kelaang bakatika jing ing kitiki yeng dai nak daw ka jing shot jangka live Henry kat baya ka jing tokit ke bapura mentaki pulit joka is ampal kidang pelong ya ka jing tokit